чөй тухалах кыз кодал бар хатун энциклопедията ден книга күн сирин көрдү. Әлбәк тухалах сүбелер, амалар, мастер-класстар балар бу книга. Бу книга мен эки материалын кирде. Кыз ого на олого сакалы тагын тигите. Bu kiniga hüddä men sübelerim kirbitter. Bu sübekki utuya köhörün alırdı, sarben beri, silis tattarı, emtirdiğer söyleter ordu, si köyüne. Komnatın sübekkilerge haz bildi, komnatın sübekkiler haydak körü istiyetuğunun nahar bak sübelerim kirbitter. Dalbar katutarga, kerek olarga, ineler gitiger, ebeller gitiger, belekte unarga naha sügey kiniga taksıbıt. Манна кинега мен тоғынан қаян мандық мастер-класс өппеді. Бән тоғынан жарықтамытым 3 жыл болды. Валентина Кириллинаға кереліге мастер-классқа жүрді. Этарақалары, елін көмелдері, үміт колонлары енің ақтуғы. Fitness instruktörü bolarım bu yetinden bugünügeğe benim emeğe klapın urdum. Kız beytin cühnün tupsararı erçinlerin kılgası tahardığım. Onu korunluk beyat erçinle kım hepciye atiger. Anam bunu basıp kenige sürün balatından kız ağadar obiyetta. Ona hava haydak yüzken, terüyadılı, ulatıyadalı gerçeklerin sağlanan sıraya tartıbı. Bu nastolun ekmeği yakın bağırın. Kanlık bağırır, erkeğe sakalı uğrakta kolar. Yaklar ki hekan nastolun ekmeği kullanana. Oğlar dağının kurtulup sürdükte yakıdı bulutu bulunlardı. Я здесь рассказала поэтапно, как наносить макияж, как использовать тот или иной продукт о дневном макияже, о вечернем. То есть здесь все как бы описано. Каждой девушке, думаю, будет полезна эта книга. Может даже передаваться из поколения в поколение, то есть любому возрасту, для каждой девушки и женщины. Onda bu biçikleri kitabiği samay orduk reseptlerden sümeyden talan bir barcamutugar khas bidiciğe torçta angalıydın gemmet naşıgay mandikiliğe tahaddut. Именно bu ensiklopediyanın benim delbi indireherigen ağım olğanıstolunu kinige omustom den onna atın ağaççılar gıtgar atın kırgıtlarga emiye bu sübeliyemedi.